kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ubak Mohendro rapsang ubadai ukurtong ka National People's Party na West Shillong Constituency. Hene kasingi uloong ba udan katong ban Pynkylla ya ka West Shillong kum ka Smart Constituency lada ujob Biang ha kani ka Ilekshon banwan. Habakren sikilat pathay kubor hadian ka jingwan tap kerteng na kabentaban ya kun ha ka Ilekshon kabanlong ha ka arpunyaw treg ubenay rempang arajar at pulay. Uloong bahakisan snem ba ulalong kum UMLA ka West Shillong ulawan ra shibun ki jingkala ha ka Constituency henreis new bok ki kam kila sakut namar ka jingwaning shop ka klam COVID kat kendai. Uloong bakum UMLA ulawan ra shibun ki kampen roy ha po ka Constituency kam tam ha ka bayade bat kilat banwan ra ya ka syongsuk Shongsan hapo katan bat kumjuru ban kentiyo ya kayo kam yo jam ki samla lingba ki project baper. Setelah pengalayo ban file ke nomination mentasni, warga so sarung ruang ni kapor ban yang kum candidate jong ke NPP for the first time. Contest in the election and the third time. First election lost 2018, 2018 job, and these two elections ngele na Indian National Congress, but this time ngele na National Party, party dan NPP, National People's Party. Ano ka na fiscal scam lah job yang ini ke election orang Ngasol scam job namar ba bro si san sinem ngam jisong thai ngadon bu pai ba ngatrai bu pai ba abang ngakla nang wai party ru pai ba oplam o de na we don lang ni dengan so scam bang ke kam ngalale bro si san sinem ngaso sarong mangalale ikam ba bat ngaso sarong mangalala fulfill bar khoi ikam bagi dorman sunong ki ai mangale ngalalo ngalale pendep 100% itu ikam bar bijing kentok te kanu sarkar dan bijing kentok ndai tangi kani ka parti kani sarkar pa ilam ta wot ek congress sarkar ba min suar ke dan bijing kentok kam ndai tangani ka sarkar bisa kentok min suar por congress ngadang don congress bisa kentok ba suar election ngal la sa kren ba te haro no sarkar ba rule dang le rule bhal le don bijing kentok ki mat ki mat lada pijap umamlia namata kai namata constituency ka kumat ban kong sane ba ka program ban nikong mga sibu ahmat ni kalong mangan continue ya kani ka program jonga kum ban pelong way na smart constituency hapo ka Shillong hapo migila ibro way kata kalalong ba umungitang itren mentaru san pro tingkat project jong ka Shillong smart city kila sanction constituency jonga ban ki kam kidang ya meta syai ngasusi ban ong batang hapo ka absnem ngimla ban le yeshibun nama kala pentut palat ku kubet tang bangi dang yatri bat ngampep bat ngapulat mangan pelong ya ka constituency juga ka smart constituency kumangapai nga kamdi ka sensitive constituency show ta agapor mo ile election nga 2018 harajar kata ya bangam non ka government kalong sensitive ngampat job ngadang le kalong sensitive hindi nga don ang government menta nga pay bang ele ru kani election ba hadin mga job ngami don sing long sensitive na so sarong ko bituilong kumi na so sarong ba iwan the time to ba idon ta kamen save ba impediang ta hindi man sutu tang ko hindi nga ay mga personally ngali ay nga they member jong the unit bekli ba ay tang ba swa bangin de ban ai ki pai ba ya ka ai ni la ban le ngida launch public ba benta ngin launch no ya kani ka part of the MLA scheme nam ta ban sam ya uni pressure cooker nam ta ka wei ka ye ngambun pangale buri na kamle buri na openly ngada launch ya kani swa ban sam ngamlong ki kertong ki ba kentho ya nga mga sam kat bayar lagi dapat kisam nari lei itu long kami kami bakal pai tang jonga kali pai ru yo kutong percaya je ba lengang ale percaya nak percaya ndai kami kutong percaya nga kili le buri bat ka kentho nga banga ai percaya